Rasru siapa bekil lah, siapa bekil kok mon kurang salamatan lakar kurangan oleh kurang soguk nanggut lakar rasruni Mas Rani Mas Runi tanggal 2 bulan Sapolo Laskar Tamedung dan sak duaan nih terekam deki dia dua ya yuk Abel Aci juga bersama Busur Alam maju mundur Rasiti juga agar di atas nama Putra Jenang ada maju mundur ya Putra Jenang maju mundur kong langkong juga agar tong taat ale pada Rasid agar di tanggal sangat bulan sangat juga pada Asari Tutun Mahmudi Lasip lah dina Raja Singa Ihya agar di tanggal sangat lekor bulan berempang Sapolo bulan Sapolo ya dia cajuri ya bocur jaya Ali kok mau kasih Ali enggak tak saya lupa aja tanggal 15 bulan Sapolo mon anika kasih jago jalan lupa pada Kak Sarawan calon kerja Sarawan le apa aspal akarnya pada tengah bunga family semalam daya family sabar bulan tega Sapolo tanggal 3 sesa paket Banajaya family semalon putra terbuang nih kok nape boleh sabar tega tak mari kerong ampun tentangnya kerang mulai selamat datang anti ebung daya Ibu Abasuki juga lokularis Jerman pada akar Wancukan iya akar jaan tangkal sangalekon bulan Sapolo nang keesesa paket titik arwah putra kades esak seen ben putra kades penasaren wak putra jenang ben maju mundur nape boleh ani kok Sahrawat akar jaan arwah juga pada Mas Runi tanggal 2 bulan Sapolo tak nak kabar nang ke Magadir le nang ke Bocor Jaya Ali Ayana itu iya tanggal sekalekor akar jangan putra baru jadi bro bila anti raja Singajaya tanggal 5 bulan Sapolo ane kok dengan kerajaan Nape boleh ruangkan Mas Rudi tanggal 2 bulan Sapolo seinjak Pangeran Selon tua asari akan tong tangga tale mereka karge mereka datang bunga family senotong memberi tangga saya tanggal 2 saya kamu mabuk putra jenang roak rasi di penton akar jauh tanggal 6 ekor Ali roak usir alam tone Sarnoji Saranoji sebenarnya
mundur saputra ayana disa Iya ragal sangalekor bulan sapolo payu Bila- mundur putra jeneng Mas Runi nangge putri Magadir Nika iya Karjana bulan sapolo tangkel sangaleko Sama raja Singajaya ruang di karja tanggal 5 bulan 10 bila sesak rawan tangkel 13 pada nangka bunga famili Purih ban are laguna Buser alam ruwale akar jeko Are laguna purih ban Buser alam Ruang saputra maju mundur ruang pada bodoh lain di mana yo nape boleh arwah lutfi Bagus putra kades penasaran Sahawat Terwa imam arbede Nape pole roa Mon jara ria lebur oden rekaman ria Lebur oden rekaman bila sepuh riba Nyeng ranyeng cu Busur alam arela kuna putri famili bener gede Para jaya pun ana Boleh Nape boleh ruang kak sari dan pada Apollo Bangsa umur waktu pada kebon saranuci Tengkal sa umur rekok pun darung Sekarang kau parung kuna seperteka Parung kuna Jenggal saumur bro Balong abang bulan bila kaya wanang ke sesa paket sarawan sesa guntung titik Ya ayo bunga famili sesa paket lakuna mencar telok Bunga family daripada bersalam salam Tak langgong dek satu persatuan ngastete ben ngate-ngate jalan samakin dari puncak timur deje ke puncak lauk dari puncak lauk ke puncak berek orang akarja samakin bebeluk karjana grup on laun kan oning kaula satu je si akarja minta tanda tangan na kaula Bila sia Mbak na bupati ya. ateng giyen ben bupati sia abuk teh kanyataan lek Ahmad Pausi berempat kali namu ikan kok majer kangkok berapa kali Majer berapa kali? Pak kali majer kangkok Arwah minta dukungan. bila mare dukungan kok minta korbian Iya. made ale turun orang serahatin amil rita bulan made nurok mak lencelenan ruak lek nomor 4 kala asmar misem selamat datang go
Ayo ayo jalan boleh Semar Mesom Setarana Macaan kurun Ayo jalan boleh Mada masuk Ayo sarang Ola-ola Bagus yuk pada Suyono Bedele ruak bedema Budi Suatna Ruak-ruak denak jinggole Ruak le Bede mata dewa Ayo jalan Jahari Mata dewa sih berik nyolop pagi korbian mun siap posa kompor iya Meneng kok nang teng nomor situng kok tak epenta nomor 2 engkau tak agelung tak alipan pas baca atang teng apa jadi minta tang teng abi dari pote minak jinggo kong lakong beda Rasidi tak ketinggalan juga bersama Apel Diro sebagai sataretanan thank you Rasidi kalaban Apel Diro terus juga tak ketinggalan bersama Tolak Adi bu mak gelok nak deti lopot manusia lagi sataretan kok cak napa na taporop kose marahnya us aungi bopecung TV yuk nang teng benda sidi ya teloan satu sekali wetanan lo mampai pon teloan pun arwah beda jinggung napa boleh arwah mak putra juga Alhamdulillah saya tak tahu apa cara tolak adi saya tak cengkalan kayak kadukung merah tekan beda jinggole apel segitiga Pak Rasidi senang tengah kok senang tengah bagus namun senang siap lebur kok najan nyomo sak raja apa seki bendiro senyari masak temuan najan nemu sak pada tidak iko nape boleh ruang putra yudai ada kok setak cekalan setak cekalan orang sejeji tekak kalam bina nak kanan reko iya lebur leko-leko le pun apuhian pun mandek kula jeropon palerik kefadlina pun benian oke mata ngarte udah maksud yang kau kedua pun benian mata dewa mata ngerti kabar siap lebur rekaman nago Imaman terbahan bisa Rojak men tercelo Etina manter nangis Ia cek manter noro Apel tiro Adiko seolah hati-hati para ambuala Sanun tompon alo polo
kok apel hamsus semajar tangteng wetanan apel hamsus mata dewa Haji Ripin Haji Patlila tak ketinggalan nih kok Haji Diro nape boleh Haji Ater suit apolog nih kok le satare tanan sakacaan sip mun ya lebur are arasah jak nasi apel hamsus mak boleh perak 100.000 1 juta rasa kaleng kok muntang teng jararia bo tak majer jak langsung anyanyi Yus Laila Jangkung ya Laila Jangkung Laila versi bentu begini Gempar Jaya anti ebum kong langkong tak marekrong ampunten tengah bersama Abdurrahman Rasid Makbud Abdurrahman narakana tor juga tak ketinggalan apel Ali seperti ke Putra Ababil katuragi selamat datang Putra Ababil karya Putra Buser sahur-sahur Fahrus Haji Satuma Bapak Mulyadi juga katuragi rok bulare jaga oke sudi ayo le yan sekelap resepsi kampar ya yo tak penjung yo engkau tak kok emang lo tak beri penjung kok lanjut
ya lek ya. Ya sayang. Rekesin sokona lek. Geng beda setelan lagu lain lah beda. Apa? Song kuning buah sokondu ale mangkana dung buana lorko andi bini perak setong du ale bila etina arasa kro wasik 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 nangka salah ke potena du ale kala dula du etapia minta telak kala kena du ale pada gula se agetia Papotia du ale ngalak paoro cek lampayuk tekak bercuba bengok ekalaki du ale pokok pelak du semangat du anta antu ngendung du ale pada belu du da duet mon sentak tak usah tumma tutung du ale bila kelu mak le bunga pamili kapi bentandek-tandek napa jujur lagu seburu lebur napa tak lebur Lebur. Mulia kok yalin mbak nak genteng kok lek Kasak lemule. lebur napa nton Tak lebur. sia nyanyi genteng napa tak genteng Tak genteng. Coba jana. Wah. Coba jana. sederi poteran pak jujur Mas Hadi sekebo ben gelandang aku mah genteng Gantengan Mas Ade. pokoknya awas bebinian ya bebinian awas kaula tak matu asam pianten awas Siapa mantu abokna? bu tak matu Pagi selamat datang setia hati Sujarin setia hati Moji tanang ko jana. Joker Barokah Tokol Maslah nyonya naku nih mak takut nang ke setak nyiksa aja bila gembus cara buru kalebun bendi BR ranyok kerenyokan kok Apa lagi seru ya?
Detiro abun mun nyanyi ben ngecung papareken jak bakalero. Wak tua papotia mun pau rojek lambejung. Tekak wak cuba angok lagi ya pokok pelak mangandung. Tekak genteng mulai juto kui. Bah, gelu roh. Tekak bak cuba tapi oleh 3 bulan maledis loro. Tina tekak ada bagi benar ko. Roa, do tekak arobena genteng cara masadi. Pas. Bagi boko saya 3 parao. Daripada nantar munduk. Ayo. Sang kita tutup. Marjalak dek kajunan kerengka buana nama nang penang Deko segeri keporana erenga iya lak mak tulengan terendek iko boyo mak temanga iya lak mak tulengan terjulingan terekam iko boyo mak temangan tolen iko boyo mak temanga mati ayana ilang lah nginjo mencung ngalek nginjo malek mereka rebut na hibo ko se banyak grup kota bumi je dia hari acuk Paulo de jadi lauk socin mondok temur njok numpuk paling dia sip hari sip dah. Kalau benar setong genting Ji Samsu. Ji Samsu nomor berapa? Si Ciluru telu papat. Iya. terus ria kok sederi keporana jauh nawa ejo kajo maksa kenderi es ona
pada materi Soekarno materi tanda Andiwanto Belia Niko materi tanda Enaungi Agrok kota bumi Asrumu Pak Yudi Sealindungi anak milikku Pun mas dia mama naik Papa Biasana niko Ahmadi setanggung jawab niko dikako ayana naila ben mama naila niko marena dika niko katuana kota bumi saya kemar katuana ya niko asrumu Bapak Yudi saya kematuli Mas Adi asrumu ayana Yudi saya kemah Betiana ayana Yudi nih kok maklep macelep kok iya asrumu ayana Yudi mak ko CPC cara niko se etabur cak nabula mi ocena aing marena ocen bese ayana Yudi asrumu kota bumi mi ki beda sengit nyumpa ngakawajiban korbian
Ya jeri apa nih korpi lek. Iya. Aduh, hari budu nah beni tak narema dia kena rusak pasaran mbok nalek. Iya. Kene kok ayana Yudi seeko cak asrumo kok bade senang teu enggak? Bade senang teu enggak? Hah? Bodoh. Pencung kema pencung. Lah masadi jok merangkap menang teu masadi tak ngejung jok. Kem Wak pencung. Ya. Mayu lek, mayu. Edin nak pita mon poteran. Mon poteran lek. Mon Edin nak lek orang nang teng pita bon orang poteran. Mon Edin nak orang nang teng oleh bentuan. Ayo lu nak ngicung lu. Sabar ya. Lu nang teng aku wah. Duh. Kenting talak kacungan. Stop. Mas Ya, Adi gelu terus diri apa nang deng dekian atas kok ngejunga. Bek naga ada. Hah? Bek naga ada. Mayu jak ganggu cano. Bek na bekela mone. Mas Adi bekela Ahmadi. Ruah. Mayu ngejung. Kan namiko. Ngejunga kok. Ai nang deng ko. Mak tengkal rawe. Mak beda ke cunge kalaka ada tang di budi. Iya kak suci dan soronang deng lah. Bek nai soronang deng. Ada soronang deng. Ya yeri ya deh. Mon. Ya bek ya yeri ya. Ya yeri ya. Iya, gending talang. Bek ada ting talang. Ya bek nak kedua ile cu gending talang lek. Desa pas mari nari ya sapa langku. Cak naruh di iyo palain-lain di palain-lain ganggung gelu lati najaklah saja nah sekarang ganggung hah apa berengar yuk hari arem kok minta malam lagi kan kado terus kok masadi bintang ngarukun family kalam makaselaw tangkangan dari poko ya tore kok selau calon karya muni kok muni le ponen tak kagok sirukun pamini tempoteran cuma beni muncul eman kabula landuk dari Maria andi janji patepa Ahmadi yang di patepa dek ada kok enaungi ben kota bumi le sendiri keporana talangu kalungguan bila Ahmadi
Ane kok le sadari keporan Bila yanti mama naila majari tanda majari le nemen kare ajanji umam bula katika tika kare ajanji ate pona seneng kare ajanji ate pona seneng Tak langgong binian Aboris lah juga ada Aboris hah onggok laju hah Edi Aboris dosa laju lengkero ya nak yo nak anak mau boleh kok yunjuk rasa binean cicir desa wah binean cicir desa binean desa binean palancong desa gentong tak atale laguna tak usah ngecung jak na binian ning gua ka kompakeun na binian lu oh entas sareng ngecung engko buku elang lah hah ngecung gelu pada ngecung nyanyi total bunga total kaula ahmati lapanianti majarna tanda menem eko cak nemen-nem setengah lusin kini kole sesepunika Pak Matra ibu Lia senyepuene kok nasen Haji Sajid Teben Hajamas Tete semulje bila Ahmadi ayana naila yanti mama naila majarana tanda setengah lusin juga matrae ayayanti sinden setengah lu tak ketinggalan Ahmadillah balana pada kompak grup kota bumi dari poteran le dari pulau Nirwana halek niko pada hari pada aniko lepele naga pinggirem anika sadari potran sakalangkong ada vita katinggalan aniko lepele naniko pada ngirim yuk saya narima aniko Mas Adi anu tulen atas nama Niko Nono Labantui sakalangkong sempengan ayana naila mama naila tuwi sakalangkong bunga napa boleh rak sesepuh ada sanonto padanya bulan rasal tanggal 14 kota bumi bulan rasal tanggal
tanggal 14 atas nama Nek Abdul Karim sesepuh kabar boleh Ruak Muni akarja dari kota bumi tanggal 14 ruak bulan Rasul mada tengah aja ke selebur jana setada pada ruak monile maakar aja andi ajat maakar aja tertekaan tak muni oh cinta kamu sekarang kau Ahmadiyanti sepengana bungana no benti taruh pada atas nama tak kira jorot se bungso langsung nyanyi Laila permintaan apa agentong tak tali jangan lek Mas Joko ada Mas Hadi tak melong ada kala kabinian ko cek binian unjuk rasa mun tak anu iya demayus wah sip